उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य मते बिजली महोत्सव अमेके पदुपन मेन मिजी लैंप साय हेमलोंग सांग के थोंदा मा ट्रक pasang kok pena mat mecho de APHLC mass joining program padopon along BJP Congress asong asok puru kamrai ASDC asong atum district committee extended a mekang ni Nijang Karbi ang long juri kindeng along rina te ang pia phan kar chome ke dengpon Nele berta thanbang son rosing rongpi aphangsi Biswanath Karbi live kelangwer kaching honara do anaphan kardom nang pachiriklo kardom tane pinia bertan non ang ton pen arjikta उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य मते बिजली महोत्सव अमेके पदुपन पतुमी खटखटे बोंगरुंगा रोंगालोंग इंगदेंग ट्रॉक्सिके प्रभो आजादी का अमृत महोत्सव पथे पीएन पोंसी बिजली महोत्सव मते उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य अमे पदुपन Son si aluhisar po aman pen Karbi Anglong Autonomous Council EM Surya Rongphar lapen Palas Jyoti Mahanta CEO Kanch Electrical Circles APDCL Difu Babu Bongrung Rong asar anparta manpeng ke doke the kiding atum chetongdun Adunthu APDCL Electric kache thorbom atum ajak dingkloi pen kache thorbom bil chitu te dera puthak lamkan mate drama pen si than pachini pon Sonsi Kivangjilang Arni Abang Putin Tame electricity bill apora teng pen chitu dam verji aphan klardak pen than pachini teka bill jong si chitu telepute meri hing si tame ingthanang kok puputa alangli tum pen jai ponthu anparta atoga no ke do arong arlo anta electricity pachetang plupo bonta bill ke apora teng nang che thonlo te lahen lo isi kaching hon ang theklo pusi alangli tum pen than pon athe electricity pen ko anlo ne rada tum avar cycle longa puthak ta klardak pen than pon আমাৰ আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱ তাৰমানে আমাৰ ২ বছৰ হ'বলৈ গৈ আছে আমাৰ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট মুভটো তাৰে আমাৰ পাৱাৰ মিনিষ্ট্ৰী আৰু আমাৰ গোটেই এই উজ্জ্বল ভাৰত উজ্জ্বল অফিচাৰ এই মহোৎসৱটো ভাৰতবৰ্ষ ধৰি চলাই নিছে এইটো হ'ল মেইন উদ্দেশ্য হ'ল কি য'ত আমাৰ এতিয়ালৈকে ৭০ বছৰৰ পাছতো আমাৰ বিজুলী গৈ পোৱা নাই এই গাঁৱবোৰ by 2047 গোটেই বাল্ব মানে হেৰি হ'ব লাগে এই প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ এইটো প্ৰমিছ আছিলে এই লৈ পেলাই গোটেই আমাৰ বিভিন্ন ঠাই বা ষ্টেটত যি পাৱাৰ ডিষ্ট্ৰিবিউটৰ কোম্পানী সিহঁতক সেই উৎসৱটো বনাব দি আছে তো আমাৰ এই আজি ইয়াত বংগম বস্তিত ওলাইছে এইটো বহুত ভাল লাগিছে কিয়নো সেইটো মোৰ সমষ্টি হয় এই ৰাস্তা নেশ্যনেল হাইৱেৰ ওচৰত নেশ্যনেল হাইৱেৰ পৰা কিমান 2-3 কিলোমিটাৰ মানহে আছে তথাপি ইয়াত বিজুলী 10 দিন আগতে পাইছে এইটো বহুত মানে দুখৰ কথা কিন্তু APDCLে এই আজি অমৃত মহোৎসৱৰ মানে এই উজ্জ্বল ভাৰত উজ্জ্বল ভৱিষ্যত এই মহোৎসৱত গৈ পেলাই কাৰেণ্টটো লৈ আহিছে ধন্যবাদ যাচিছোঁ তেখেতৰ লগত আমি ৭৭ সংখ্যক মানে স্বাধীনতা দিৱস 15 আগষ্ট তাৰ লগত সংগতি ৰাখি আমাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিদ্যুৎ বিভাগ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিদ্যুৎ বিভাগ দুয়োটা বিদ্যুৎ বিভাগে গোট খাই আমাৰ থ্ৰু APDCL আমি যে এটা সজাগতা উজ্জ্বল ভাৰত উজ্জ্বল ভৱিষ্যত সেইটো লৈ পেলাই মানুহৰ মাজত এটা সজাগতা হেৰি কৰা হৈছে কাৰণ এতিয়া আমাৰ অলমষ্ট গোটেই ভাৰতবৰ্ষতে সকলোলৈকে সকলো গাঁৱলৈকে বিজুলী যোগান ধৰা হৈছে কিছুমান হয়তো সৰু সুৰা জেগাত কিছুমান মানুহৰ হেবিটেশ্যন আকৌ বাঢ়িছে সেইটো বেলেগ কথা কিন্তু প্ৰায়খিনি আমাৰ 99%, 100% বুলি ক'ব পাৰে সেইটো যিটো তথ্য সেইটো তথ্য আৰু তথ্যমতে আমাৰ ভাৰত চৰকাৰে দিয়া তথ্যমতে আমাৰ আৰ্বান এৰিয়াত এতিয়া 24 hours এৰাউণ্ড বিজুলী থাকে আৰু 22.5 hours আমাৰ গাঁও বা চেমি আৰ্বান
গতিকে সেইখিনি এচিভমেণ্ট হৈছে সেই এচিভমেণ্টখিনিৰ লগত আমাৰ সচেতনতা লাগে কিয় যে বিজুলীটো বস্তু এটা নেদেখা নুশুনা বস্তু এটা গতিকে সেইটো হেণ্ডেল কৰোঁতে এক্সপাৰ্ট মানুহ লাগে Karbi Anglong Arnam Langpi pen Dibendra Rongpi report Biswanath Karbi live. Tangde pini adun thwa berta non puthot angton pen langitha. Men miji lemba sai hemalong sang ke thonda ma trak pasang kok pen amat mecho de. Patumi ni phai ingkoi ra sirkep arni ni jang Karbi Anglong ar lo jengkha men miji lemba sai hemalong sang nang ke thona trak mate ahem konglong sang ke wan pen malom sopit ahering tangrak pen gari kupi ko son pen lo ni ami hi suplong amat mecho de. Mecho de da jok gari along sang busta truck sian ke mecho pon long derlo haladak rong ar lo tebok te rai ara da tum thek dun long pen langkar si dun pen a phir ahong jai along an ke pa jok dun long chit lo pusi nang than pachini dun Pinpur में तेबोक तेराई जोंसी फायर ब्रिगेड 2 असंते खेरोनी दोंका मलम जोंसी 2 असंते पिनांगन तेबोक तेराई मे के चोपेन जोकपन उंजिया पतलो पुसी फेरांग के तुम गाड़ी गते वारा बैंग फुआफान कारजा हुत नंग थान पचिनी दु ইয়াতে ৰাখিছোঁ গাড়ীখন ৰাখি আমি নামিছোঁ নামি লেবাৰ মাতি আছোঁ অট'মেটিক গাড়ীত জুই লাগি গৈছে হ'ব পাৰে 5 মিনিটমান 5-7 মিনিট হ'ব চাউল কেই বস্তা জ্বলিলে 7-8 পেকেটমান জ্বলিছে কিবা ডকুমেণ্টছ কিবা জ্বলিছে নেকি জেৰক্স জ্বলিছে এইবিলাক জেৰক্স আধাৰ কাৰ্ড লাইচেঞ্চ পেন কাৰ্ড শ্ৰম কাৰ্ড তুমি ড্ৰাইভাৰ নেকি ড্ৰাইভাৰ তোমাৰ নাম কি ৰচিদুল ইছলাম ক'ৰ পৰা আনিছে এইটো চাউলটো পূজাৰ পৰা আনিছোঁ কিমান পইচা আনিছে আনিছোঁ আপোনাৰ 200 পেকেট 9 টন মান হ'ব নেকি 10 টন জ্বলিছে 12-13 হাজাৰ মান পুৰা জ্বলি গ'ল মানে পাছত যি সামান আছিলে চব জ্বলি গ'ল মই ওলাব পৰা চাউলটো জ্বলিছে আপোনাৰ 6-7 পেকেট মান গাড়ীখন ক'ৰ পৰা আহিছে পূজাৰ পৰা Karbi Anglong Dongka Mukam pen Promesh Terang report Biswanath Karbi live. Tangde pini adun thwa berta non puthot angton pen langitha. Samilangso town along all party Hill Cedars conference mate thi hek pen APHLC mass joining program padopon along BJP Congress asong asok puru kangrai. Patumini pha ingkoi rasir ke bhomtar ni lakha krepli Korkanthi constituency ke parlo Samilang so town along all party Hill Cedars conference mate thi hek pen APHLC a party pen mass joining program padopon along alhui sar po aman pen jai kathar APHLC central committee mei phuchit nongdun lapen alhui aman pen sarkari rongphar APHLC Kongchun Bank central committee lapen Rajesh Tiso dun mei phu central committee Bikram Hanse bothat langso APHLC mei phu Ruby Singh LAC Kongchun Bank, Suren Kramsa LAC Mepu, Lapen Penang an APHLC party along man ke do tum chetong dun si May RDP du. Lapen patumia May along Congress ay party lapen BJP a party pen don plikebra troxy arada tum APHLC party along chepa og dun si jai kathara phan kang negalum pa batpot. Lapen Congress ay lapen BJP tum asok puru kang raidun. May along non kewang ji MP election along APHLC a party pen kachapahay dun thek ji aphan chethan bon lapen kidamtang MSC election aron re pen BJP party atum chepahay pon bor idara puthak puthot re-election kepa do thuji aphan APHLC a party pen lam hoy pe dolo lapen ki sidan bom lopusi rada phan than pon lapen lason si APHLC a party ke mentu ni penta aphichi roire lapen aprang phere resi dam bomji lapen non apor Karbi Anglong arat mate tribal a khaitum arniwang si APHLC a party along nang chepa ogdun bom lopusi me long ningje pon lason si me sen pen pachun pon lo tangte je ai kathar ka ningje pon alam thele arjusina APHLC mass joining program dolo BJP lapen Congress pen jasemet ke kadogave don flikebra troxy amuluk ni tum APHLC along nang cepa ogdun lo adon amunit apaya bangali adon si don flikebra troxy
Tang te nai tum la re-election nang gi pula so puthak nang di hin ben pisi puisa. Ni tum re-election nang ji puke abinong e non de lo ke pu. La election do dia ko ben so ni tum pu. Election la so election ke chokche la ke ponchayat aron pensi pedover pedo kape do ya phansi ke claim la potsi 6 schedule aron pensi do nang ji pu ni tum case ke file tang do la pen case ta non pai ciklu in koi clear ni si aku thur thu yi po alam ni tum arjulong la si re-election nang vegi la pen ni tum la ponchayat alo pen aron pen baru claim lo ta ke claimant ta claim to pay me medet ka chong hu pen lock ke chok ke theng pen si la tum election da che pe hai la ke hai ta li abinong la BJP le ke hai gali la ke hala ke chi bongo sena tum han ka pe hai bor I akam ke hai ke Karbi tum lidet ke da ke bongo sena ke chi tum si hai ke ente election ke hala tum ali si non claim chot ji ke ente ke cheng la Karbi tum han non eviction nang cheng tang lo la singhason bethita eviction ji la pen ke bang akhe inglong arat tum han nge eviction at ji pusi ni tum arjulong lo pen eviction tang lo rong pang thira bang ke la pen pirbi arong po adima bang da rong pirbi po adim bang da eviction ji po alam arjulong lo la pen ke kichia tum han eviction ji po ke thita alam klang kle lang ke la pen ke master ta ko pharo plira throk kepra si ako kichia tum han lok si pile lo ke Karbi tung bang privat ke long dun la kado ita ke chia to masih claim chot lo la sini tungke la election ke re-election do vek nang ipulo ni tungke la pen ni tum arona ting beg ni tum un vek ji itu ma chief justice akimilang chief justice tum han anta ni tum kroilo ni tum ningke alang litum constitution ating ben si order people judgment in saipo la pen election vek ji re-election vek ji ini dak mas joning lang ni tum ci ongdun ke kongres asol besi ya kan ki mondan kongres presiden pen vice president masun penangan korte timili tim singrum pen si pini daswa amas joning long join Tang te gupian ning dok de ben senang le tum la kongres along ke ukang ba. kongres along ini angdang pialam ni litudam de sitame korkan ti konstitusi yang kang along ni litudam ji la hello Kiceng pensita me itung kado ko beta thelong election na por lote candidate nang klang po leader nang klang po election ke tang re kedam tangte ilitung grassroots atuma son ke cepan ding re pia le dong la hai ning duk kan sini tu kini PSS ki long ta cepo hono pena ko PSL se atum ki manga kam ki klema kam ni tu makin ni ke dong kan si ni tu cepo Karbi Anglong Tenthakat Ben Mizoram Hanse report Biswanath Karbi Live. Tangde pini adun thwa berta non puthor ang ton pen langitha. ASDC Asong Atum District Committee extended a mekangni. Patumi nipha ingkoi resir cap arni nijang Karbi Anglong dong kamukam rong so PR lokedo ASDC asai hemalong ASDC District Committee extended amekang nipon along kachatong dun District Committee me Phuram Singh Tenang abarim CEM Jotson Be Sarsang Ingleng abarim EM Ram Singh Ronghang Om Bhuti Sopi Khorsing Krotum Chatong dun pen me ingsam jen pen me pang chengpon lo lapen non malom Karbi Anglong ar lokachat hangnai abang phuje ai kathar APHL sia song me phuaphan aning kachet hekawe pen a jok rong Khang APHLC Klembang Putenjing Kramsa APHLC Asong along pen Arpup COC ASDC along chepo ogdunlo Lapen labang so me along pen Tenjing Kramsa lam theke chai pon alam thele non angton pen arjuik sina Karbi Anglong dongka mukam pen Promesh Terang report Biswanath Karbi Live. Tangde pini adun thwa berta non puthor ang ton pen langitha. Nijang Karbi Anglong jurikin deng along Rina Terang pia phan kar chome ke dengpon.
Nijang Karbi Anglong juri kindeng along sang piri na terang pia phan ongdung arat chetong si kang thum karne mate Karbi apoho pen karchope dupon. Patumi bangso me long rina terang pi pen kaning jepon ke hadak arata tuma phan aprang si ke nilika chelenga towar prabjen pen Karbi Anglong Autonomous Council ke theki dinga tum pen chingki chingwai pon po la penangli tum ajara kisung le dota Karbi Anglong Autonomous Council sa hema longwangra nili phanang chetong no nili heme jangre pupe la pen dukdet boydet pupe Karbi tangte Karbi nili nangli tuma phan akisung do an pen kirab jia phan nanging hongding pu hadak chingki chingwai lo nang pusi hadak arada phan lam chak chipi teka Lapen Prophetti Sopen May Patirpi Ponsi Doan Bharatiya Janata Party Klembang Phubang Phi Doan Lapen Ong Dungara Chetong Si Mesen Pen May Pajut Ponlo Ya amai putar Keceng sinang itu makan karena apa jiriglo ini kantung karni May ada part of jiriginding ada di kana kantung karni Badak aceng amuri pen akan tum tega pot ni di badak BJP ke klembang pi bang pen cenglok BJP ke koy abang pi bang lapen badak pini penangan ati parmen ustamini kan tum karni lo macam ni te orang komplan di suri akan dapat jadi lo lapen pini nili ningarok pik nili teni ningarok bang lo je nili redaksi nili mahang tekbe lapen dak ketibe aswa arong pensi nili manpeng kelong pidon pen ajok pini amreng homosti longle platform angbong pen ladak nili pan kantum karni bang ladak bang penangan alon cipipo la selang turkan nili koan ko kecuru kimas takiru kom di Karbi Anglong juri kindeng pen plenty crow report Biswanath Karbi live Tang de pini prime time berta la ampen si kang tonik lo. Kadog we phanta kurwang thu la pen dome thak me.